Gutigana noroboti oruo murikyoito Lucas Mogaka nigo obonchoreria bwaba boguturubaniwa asegeka imeyo muchio kisii ase omubogani oyomo neye magega yo musao yomo uyobo igo urumurundia bwe pigipigi goswa ase omubogani oyo na koriendagera ase aganyagwa kana wetere nchera ya M-Pesa korende abanyanoterie yo tibaganetibo egento kyairera abaonya boterie yo kumusagana na gutigera epigipigi yaye na gusana gusaria epigipigi yaye Liro rotelire linene inga nankobori nganki kyaba ingom ayomo omonto poda ganywe chae ekeranywe chae oba ebesa yabagore change oba tebinga esimiyeye ngitingwa change basana change ngwate lige change monge wona kera kwa naigo naria chaka kugwerwa nabakori gasigabwo nomungina amanyene no ararigeretie ekerara bana yachire gete lero chaka kobeka machiro mwana umumuru yanyara ko bagagoitwa na baito intuna batwanyoro goitwa ekene kyamangana twatebirega monyo umuntu onywe chayo onye chenchi yabora gusonye kibasi cyakea serikali nero tare ngogenda muswera mutebi umuntu yonyure chayo urire ndagera yane tare ngakana serikali eire sheria kubwa kubeka sheria amagokaye gutaka goito umuntu epigipigi yaye karabagi usiko epigipigi nigo yasaligwa wono mumuroyo nane nere breadwinner nyenkeyo ngakibona agokora nakyakonyore epigipigi oumisirwo mubere nakyakorageria abantu baye chinga kichi kya corona ikoto gusaba iga serikali yaito iga gabana yeto ya kisii Mr. Ngwae no matenki kagendera tegiga bauri batunyanyasire iga inyawa abasikari batumanabo abasikari bacha abachega nyikire ntoro chikabire nene peta zaidi. Kwa nini mtu apigwe shilingi 10 na pesa ako nayo cash kwa simu? Akona hajakosa pesa. Wale hawana lipa na M-Pesa. Amewambia nilipe na M-Pesa na wamekosa pesa. Lakini akawachia simu bado anapigwa kwa shilingi 10. Je, huu ni ungwana? Ikiwa kama serikali mtu anapigwa pesa ako nayo kwa simu. Amekosa cash lakini kwa simu pesa ako nayo. Na anawaambia nataka nilipe na lipa M-Pesa, kama si lipa na M-Pesa niwatumie, wanakataa au wanachukua jukumu la kumpiga. Mpaka mimi mwenyewe ambaye si mtendewa nachukua jukumu la kuumia na kuja kulipa pesa ambayo ni kidogo sana. Wamama wa soko mmewaona wamejieleza hapa, wameumia sana kiasi kwamba wamekusanyika waje walipe hiyo pesa. Kuna siku nilinunua mandazi hapo nikarudisha kama ni mbaya mandazi 3 akaniambia wewe rudisha nifanye vile nataka. Sasa mtu akikunywa chai ya 30 bob amekosa 10 bob. Anawacha wafanyikazi anamchapa. Alafu anaita maaskari yoriati ya kuja amshike. Sasa hiyo ni sheria. Huyo mama wewe kuharibu hii soko na 10 bob. Mimi ni kiongozi ya hii soko, kama ataendelea na hiyo maneno hatuta kumtaka kwa hii soko.